Fangorona feo ty fanambara soa amy volambezo. Vaovao soa. Zanahare milanjika vezo, zika hini te ampianguna vezo. Zanahare te anjika vezo, iye tingana baguna vezo. Wate ae uajika vezo, lawi suru nuikejika vezo. Vezo, dauti vezo, zika ya vezo, kisuru nuike vezo, malakilak vezo. Safafa mpilira. Akory aby nareo ry longo. Ndao tsika mba hinjanjy fanambara soa toy. Henteo sary amy boky toy de janjiny soa ze raha ambara eto. Le saky tamitsy ty fitantara sary raiky, avaliho boky eo. Vezo, 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 vezo. Sary voaloha ty taloha ikilaraha iaby zao. Taloha ela biby, tsy nisy raha laha tsy njanahary raiky avao. Natao njanahary raha iaby zao, le ninily ty hazava soa hisy, safembo naiky ty raha iaby tamizay. Manahaky hitantsika amy sary eo, nampisaraky ty rananabo tany etoy amy ty raha nabo andanitsy eny njanahary. Ty rananabo tany etoy, ranomamy nohoriaky io. Ty rananabo ene, hitatsika amy raha eny eo. Janahary nanao ty masoanjo ho ahy ty anjo, le ty vola ho ahy ty halike. Soa njanahary io. Nata raha iaby zao, soa napaky amy raha iaby io. Sary faharoe. Misafà njanahary. Baiboly ty anara-boky hitatsika amy sary eto toy. Misy ty volan-janahary, manambara amitsika ty mikasikazy noho ty lily Ty anjanahary ty olo iaby. Ty fanaranantsika ty sitsapontsika ro mampisaraka antsika amy Baiboly io manorantsika lala raiky hipitehatsika amy njanahary. Fananara to janjinitsika reto, le baka amy Baiboly io ao iaby. Sary fahatelo. Kilaraha iaby zao. Baka amy ty safain-janahary ro namory kilaraha iaby zao ho soa. Tany etoy, vohitsireo, riakio noho ranomamy io ro nanao azy. Bakeo i namory ty raha miaiaby, ty fia tanaty rano zay, ty vorimitily noho ze biby iaby io. Afapo tamy ty raha namboary fa soa iaby. Sary fahaefatsy. Adama noho Eva. Bakeo njanahary namboatsy ty lahilahy voaloha Adama ty anara le tampela voaloha Eva ty anara Name fahefa rozy hikarakara raha iaby nasay tambony tany teto. Pinama amy njanahary rozy ka le nifampivolamy tatondra nipetrahandrozy ao lahy. Nivolany njanahary rozy hoe, azonareo hany aby ze kila voa ihazo ato reto, laha tsy ze amy hazo raiky mitoka io. Amy sary ankavia eo, hitatsika fa nivazan-janahary rozy, le nihina amy voa ihazo nirinara ine. Niotafaly rozy, ka le rava ty filongoandrozy tamin-janahary. Sary amy sisiny eo, manority nanelofan-janahary Adama noho Eva, niroahy baka tondao rozy. Namototsy teo ty olo, le mila miasa mare vo mihinan-kany, nahatiaro mangiry firy, marare, mate. Sary fahalime. Kaina noho Abela. Nanananak roa elahy Adama noho Eva, Kaina noho Abela ty anaran-jozy. Heji i Kaina Abela io. Hita amy ty anjo raiky nivinono Neloky Kaina amizay njanahary amy loza natao ine, nanahaky ty nanelofa Adama noho Eva kea. Tsika iaby io le tariha Adama noho Eva, samby manakankeo iaby.
Hakeo ro mampisitaka antsika amin-Janahary. Maeva lilovy amy hakeontsika io tsika. Sary fahaene. Ty sambo i Noa. Tao maro tafara tatoy, nihamaro ke ty tariha i Adama. Olo reo ke tsy nanenke ro tsy nanoriky ty safanjanahary. Nihananjeky ty haratia ty olo, ka le tapakevitsin-Janahary hanjobaka anjozy amy ty ranofoty. Olo raika avao ro nitea noho nanenky an-Janahary. Noa ty anara Nivolanin-Janahary Noa mba hamboatsy sambo bevata raike, so handombay hasaverena ireo. Tam tao niasai Noa sambo, le nanambara ty hataon-Janahary avao i. Tsy nety nijanjy ty fanjaran-Janahary anjozy mba hiala amy ty sataratin-jozy olo reo, so voasarombaka amy ranofoty io. Sary fahafito. Ranofoty. Nampilitsy ze karaza voro biby aby tanaty sambo iny ao Noa. Mitovy amizay nandilian-Janahary azy ro nanaova azy. Bakeo Noa mirovaly miaraka miana itelo lahy raiky tsy ty valy iabe, samby nilitsy tanaty sambo iny ao. Nahilin-Janahary amizay ty varavara sambo iny. Nizinja mare biby ty ora. Niporoporoaky ke ty rano baka ambany tany any, le nidobo tany toy. Fatara mare ho aize mbo te ho voasarombaky tamizay. Tsy nanay aby ry Noa no hasaverena itanaty sambo tao re, fa ze olo tamonto tao kea nilentik aby. Voasarombaky Noa safe nanenky an-Janahary. Sary fahavalo. Abrahama, Saraha, Isaka. Tao maro tafara tatoy, nanjary foko maro ty tariha i Noa. Nisy lelahy raika tao Abrahama zay kea, nanenky no nitean-Janahary. Nivola tamy Abrahama an-Janahary fa ty tariha hanjary foko maro. Tsy niteraka Abrahama no Saraha valy fe Abrahama nanenky ty safan-Janahary. Amy sary toy, hitatsika fa niteraky rozy lafa niantitsy mare. Le natao Isaka tena raja io. Jesosy Kristy azy niavy nandombaky tany toy iny, le tariha i Abrahama no Isaka. Mbo volany ay amy ao ty mikasiky Jesosy io lafa farafara ao. Sary fahasivy. Mosesy no ty lilin-Janahary. Ty tariha i Abrahama le nanjary foko maro biby, nikaihy hoe Israely. Mosesy le mbo tariha i Abrahama avao kea. Mosesy ke nitea noho nanenky an-Janahary. I tam ty andro raiky amizay, nikaihin-Janahary tambohitsy any Mosesy. Le tany ty nanomezan-Janahary azy ty lily so atoro i Mosesy ty olo. Hitatsika amy sary eo, Mosesy mijotso baka ambohitsy eny, manday ty lilin-Janahary sy norasy tandamilamy. Sary fahafolo. Lily folo rey. Njeto aby ty lilin-Janahary namay Mosesy. Manoro antsika ho tea no hanenky an-Janahary raike no ho to. Amy sary voaloha io le manjara fa tsy mety mitanteha amy ty kisarisaryn-Janahary. Ohatsy sary biby, sary olo, na raha hafa kea. Fan-Janahary velo, azy niasa kila raha iaby zao iny avao ro toko hasonjotsika. Amy sary afara io, ahitansika olo poroanake mirovaly mitanteha amin-Janahary. Ty olo iaby le mila manoka anjo raika anaty ty herinandro mba hanompoay an-Janahary. Amy sary hafa kea, ty anaky le mila manenky no manome hasy ty baba i amineny Amy sary faray ambany havia io, ty lilin-Janahary mivola ka mamono olo, ka karapilo. Le amy sary fara io amizay kea, ka mangalatse na mangalaky ty raha tsy anao. Tian-Janahary hi amy ty lily itsika.
Sary 12 Soro fanasahakeo. Lafa manakankeo ty olo amty tsy fanaraha ty lilin-janahary, le mamono anakaonjy ho ahin-janahary. Iny ro vonoe hamora ty haraty azy manakankeo iny. Anakaonjy io famantara ty anakin-janahary, Jesosy Kristy zay. Ity natao soro hisolo ty olo iaby anabo tany eto. Baka amintsika ty nahafaty azy. Ity anakaonjin-janahary nanday ty hakeo olo iaby zao. Jesosy ro nanjara soro hisolo ty hakeontsika, zay ty namantsiha azy tandako roa teny. Enkeo Jesosy Kristy, le volano ami ty hakeo ao ka misolohoa ami e. Mela am ty sataraty, manankina fo ami e, fa hanalio ty hakeo ao iye. Sary 12 Niboaky tamy Josefa noho Maria ty anjely. Henanik'izao janjinitsika ty tantara mikasiky niteraha Jesosy. Tao maro taloha tany, le nampita man-janahary fa handefa pandomba, olo handombantsika amty hakeotsika. Hitatsika misare eo fa nisy anjely baka andanitsy any namonjy ampela raiky mananara Maria. Mbo tsy mahasakilahy Maria io fefa valy fofo i Josefa. Nivola tamy ampela io anjely iny fa ho avy amy ty fanahin-janahary le ho amintsoky iye. Jesosy ty atao anara anan-janahary io. Niboaky amy Josefa tamy nofiky anjely iny, ka le hoy tamy Josefa. Ka mataotsy hangalaky Maria ho valy ao i anje fa amintsoky iye, fa baka amy ty hera ty fanahin-janahary no nahamintsoky azy. Jesosy ty atao anarana jay io na ho kaihike hoe pandomba. Foto i ro handomba ty olo amy ty hakeo. Josefa le nanenky an-janahary, tsy nanjy tamy Maria laha tsy fatafara ty niteraha jay io. Sary 13 Nateraky Jesosy. Tsy maintsy nandeha ta Betlehema any Josefa noho Maria. Fe ny maro mare ty vahiny tamy tanà io, le tsy nisy tsano hiroroan-jozy sasy tamy haliky iny. Fara le niroro tambalana omby rozy, le tao ty niteraha Maria. Maria niteraky Jesosy io le mbo tsy nahasakilahy. Tamy haliky niterahy Jesosy iny, nisy anjely niboaky tamy piaraka onjy mbo niaraky tia onjy i mariniky teny. Nambara anjely io tamin-jozy fa nateraky Betlehema ao Jesosy. Lafa nitapitsy ty safa anjely raiky iny, avy le nisy anjely maroke niboaky baka andanitsy eny, niantsa no nanjengy an-janahary. Teo noho eo avao, le namanta Betlehema any piaraka onjy ro fa tahita zao Jesosy pandomba zao. Sary 14 Jesosy panoro. Sary Jesosy mbo niaja 12 tao hitatsika eo. Mivola ty mikasiky n-janahary amy panoro no panday Israely nanontany azy re iye. Nahatseriky anjozy ty fahaizay raha maro mikasiky n-janahary. Lafa nibe Jesosy, de nanoro ty olo ty mikasiky n-janahary. Maro ty olo nijanjy ty fananara noho nanenky azy. Ty an-janahary hijanje, hanenky no hanoriky Jesosy ke tsika. Sary 15 Ty raha mahatserike natai Jesosy. Sary retoa, ahitantsika ty habevata ty hery anan-janahary baba na mei Jesosy hanova i raha mahatserike. Hitatsika miraikeo, Jesosy mitsapy lelahy raiky fajiky baka tsonjeny itany. Amy sary raiky io kea, mamoha jafa ni maty ie, vinelo injay ka jay io soa nahaky baba noho neny mitsanga manenty azy eo. Amy raiky fara io amizay kea, mahita azy mandeha naboria ketsika, handeha monjy piana ireo andaka eny. Jesosy le nanao raha mahatseriky maro soa noroa ifanan-janahary vata ie. Sary 19
Nampijalia Jesosy. Nanao raha mahasoa maro Jesosy, le maro ke ty olo nanaraky azy. Sofanay Jesosy io, nahajanga marare ro nanoro ty olo ty momban-janahary ie. Hilano handomba ty tsoby ty fotodia tantany etoy. Hala ty olo raty fanay Jesosy, safena ta Jesosy hoe olo raty rozy. Ndre ty pitariky aby le nalay Jesosy. Tsy nekenjozy ho anan-janahary vata i Jesosy. Sy nambonjozy ie, natumbonjozy vola fa pavandy le vinangonjozy. Nampisatsohinjozy fatiky, bakeo nandoranjozy rombo nukorakorahikea. Fenja eo raha iaby zay, de tsy nivalia Jesosy rozy. Fa hai fahazo azy raha reo. Nengai hamono azy ty olo rate. Maty hatao suru ho ahin-janahary ty niavia e. Soa hitsatsa ty fandilova toke ho nahazo antsika. Sary fahafolo fito amby. Vinono Jesosy. Finantsy tandako roa teny Jesosy, nahantoteny jisiky nahafaty azy ie. Nisy pangalatsy roa ni finantsiky niaraky tamy Jesosy teo. Manahaky zay ty namonoa ty olo raty azy. Jesosy tsy mba nanao raty nje injaiky. Fe avy natao soro mba hikaly ty hakeo ty olo iaby. Tsika iaby le samby faniota, maeva ho maty no ty hakeo tsika. Fe Jesosy ro nivoa ty fandilova toke ho nahazo antsika iaby. Laha manenke fa panao raty ka miala amty sataraty, de ho liovin-janahary ty hakeo ao. Manenke Jesosy eso ho lumbay no havuta e. Sary fahafolo valo amby. Fifohaza ho velo. Olo malay Jesosy reny nieritseritsy fa vita teo ty momba Jesosy, fe tsy zay ty raha nisy. Tafara ty nahafaty Jesosy tandako roa teny, le nalevi nama ire ie. Nahilinjozy tam ty vato bevata lolo ine, lasa ty roe anjo, i tam fahatelo anjo i nifoha Jesosy. Lafa nandeha tandolo tany amizay ampela reo, hinentenjozy fa tsy eo vato iny. Jesosy ke amio fa tsy anaty lolo iny ao sasy. Nisy anjely roe amizay nivola taminjozy fa velo Jesosy, ka le hui ty asa anjely rei. Tsy ato i fa nifoha. Lafa nifoha Jesosy, le natoro ifanjanahary ie. Jesosy mbo velo henanikizao, mahery mandilas ty devolo no ty faty ie. Sary fahafolo sivy amby. Manenky Tomasy. Tafara ty nifohaza Jesosy, maro ampanoriky rety nahita azy. Nisafa tamy e no niaraky nihina tamy e. Tomasy toy amizay panoriky Jesosy ke, fe i tsy nanenky hoe nifoha vata i Jesosy. Ka le hui i, laha tsy hitako am tana eny ty holatsy namatsiha azy ine, bakeo peta am holatsy iny eny ty tanako, le tsy hanenky aho. Hitatsika msare eo fa niavy Jesosy le natoro i Tomasy holatsy namatsiha azy ine. Le tsy natao tsy sasike Tomasy. Fe nandohaliky tam Jesosy teo i ro nivola hoe, tompoko noho njanahariko. Hui Jesosy tamy hoe, velo ty tsy mahita kahy fe manenky. Sary faharopolo. Fiakaran-danitsiane. Tanaty 70 andro tafara ty nifohaza Jesosy, le niseho maramiaray tamy olo maro ie. Maro ty olo nahita fa velo i. Am sary eto atoy, fa parehy mpole mbaba i an-danitsiany Jesosy. Fa nivita iaby ty asa nampanovy iazy. Jesosy nivola tampanoriky azy ireo mba hanambara am ty olo iaby ty fanambara soa. Nihita panoriky azy ireo ty niakara Jesosy tan-danitsiane. Nisy anjely ireo niboaky tam panoriky ireo nivola, fa njaika androany mbo himpolo baka an-danitsiany njaik Jesosy. Hijotso antany etoy manahaka hitanjozy azy niakatsiny te hita ty olo ty fiavia e. Fe jisiky ty hiavia anjo, le mbo an-danitsiany Jesosy, mihenty sanjay ty plasy hisy ze olo iaby manenky azy. Ka manao kory ahenan'izao? Fa pare ahita Jesosy?
Tsy hanainky no hanoriky Jesosy va iha? Sary 21. Ty lakoroa. Ino ty fotoy nahavy Jesosy ni maty tan-dakoroa teny? Zao ty fotoy nahafaty azy, soa handomba ty olo raty amy ty fandilova ahazo azy. So hay ao fa ty lo Jesosy Kristy anakin-Janahary le manasa ty hakeotsika iaby. Jesosy mbo tsy nanao raha raty nje injaike, fe ni maty nandeha ty hakeotsika iye. Safe raha zay mampisitaka antsika amy Janahary. Lakroa le hatserovantsika fa Jesosy ty anakaon-Janahary malio natao sorohoantsika. Lafa manenky Jesosy tsika ka misy loho, le angan-Janahary ty haratiantsika atao Jesosy anaty ty anakin-Janahary ndraiky tsika. Sary 22. Ty lala roe. Nampianatsy Jesosy fa misy roe ty lala. Ty olo aby ateraky le mandeha amy ty lala malalaky misy ty haratia mandeha anafobe. Tsika iaby le samby mana haratia bakantsoky ane nilovantsika tamedama. Tsika le te Jesosy mba handeha amy ty lala tery mandeha amy Janahary andanitsy ane. Laha misy olo ambony tany etoy manenky no manaraky Jesosy, le hazo ty haveloma tsy misy fitapera iye. Miala amy ty lala malalaky iye, le militsy amy ty lala tery mandeha manandanitsy ane. Tsy ho voazaka momba ty haratia sasy ze olo mandeha amy ty lala tery. Laha tapakevitsy hanoriky Jesosy iha, le afaky mivola amy Janahary manahaky izao. Janahary, teako ty hivola amy ao fa olo be hakeo aho. Manenky aho fa maty tan-dakoroa teo Jesosy nandeha ty hakeoko. Ka mitanjaky ty haratiako lahy fa liovy ty ampoko ato, le ataovy anaty ty hasaverena ao aho. Teako ty hanaraky ty lala Jesosy. Amizay lafa maty aho, hiaraky fitaka mi ao andanitsy any. Mahavelo lahy ny Janahary. Laha vata manenky no misy loha amy ty fo ao vata manahaky zay iha, le hilitsy amy ty lala tere fe ho velo. Sary 23. Ty anan-Janahary. Manjamby ze kila olo iaby Jesosy. Ze olo manenky Jesosy le manjary anan-Janahary no manoriky ty lala tery mandeha manandanitsy ane. Ty olon-Janahary le manahaky ty olo tsoky raike, le raika amy Jesosy ao. Sary 24. Nateraky njaike. Njaike haly, nisy mpivavaky raiky mananara Nikodemosy zay niavy tamy Jesosy teo, soa hanontany azy ty mikasiky ny Janahary. Nivolany Jesosy amizay ani, fa ze olo aby te ho saverenan Janahary le mila miova havelo, sahala hoe nateraky njaike io. Tsika tsy mahay manova ty vatantsika, fa ty fanahy masin Janahary ro manova ty satatsika ho soa. Lafa tsika ro manenky no manoriky Jesosy, le manjary anan-Janahary no ho lovano tsika. Sary 25. Fiavia ty fanahy masy. Panoriky Jesosy aby le lahy hitatsika amy sary eo. Tam Jesosy niakasy tandanitsy any ine, le nampitama fa handatsaky ty fanahy masy hoahinjozy. I foloany tafara ty niakara Jesosy tandanitsy any, le nivory tantany raiky panoriky ireo. Le teo amizay ty nevety fanahy masy nampitamany anjozy ine, ka le nanatsiky anjozy aby. Le niatsiky ty herin-Janahary roze, ka le nahay fivolana parikarazay. Nitantara tamy ty hafaky aty raha soa natan-Janahary taminjozy roze. Ty fanahin-Janahary le mbo manome hery ze olo matokony ho manoriky Jesosy. Sary 29. Mandeha amy mazava. Ty olo raiky mbo tsy nanenky Jesosy, le manahaky ty lelahy raiky mandeha amy ty lala maike. Lavo maray iye, foto maiky ty lalay. Fa ty olo fa manenky Jesosy kea,
le manahaky ty lehilahy raiky mandeha amy ty lala mahity amy ty andro mazava. Hoy tiasa Jesosy, zao ty fahazavà raha iaby zao. Laha misy manoriky ahy le tsy handeha amy ty maiky ie. Janahary le manome fanahy maso ahy ty panenky azy aby, soa hanoro azy ty lala tokony ho rihy e. Sary 27 Fanenkea ty safanjanahary. Ty kristiana raiky amy Jesosy Kristy ao le olo vaovao ka manenky ty safanjanahary. Manao mahavelo an-janahary ie, foto iniliovin-janahary ty hakeo e. Ty kristiana le tsy toko ho karapilo, tsy toko hiale, hifampiankane, hangalatse, mamonjy ambiasana an-janahary hafa na fanahy hafa. Ty fanahy masy le manome hery ty kristiana mba hanenga ty sataraty fahanoriky ty lala Jesosy. Sary 28 Ty hasaverena kristiana. Hasaverena amy sary eo le manoriky ty lalan-janahary. Ty nahody de tety valy e, ty njaray miasy ty valy e, manoriky ty safanjanahary rozy. Mitariky noho manoro ananjozy ireo mba ho tean-janahary noho mba hanoriky ty fivolana e rozy. Ty hasaverena kristiana le toko hiaraky hitantehy no hiasa ho ain-janahary. Sary 29 Te avy ty malay anao. Jesosy le manory ty panoriky azy mba ho tea ty olo iaby, njairo malay azy. Tsika le toko tsy hifily no hanavakavaky olo. Jesosy le nanambara tantara raiky mikasiky ty lehilahy raiky nivonoa ty pangalatse. Lehilahy raiky toy le baka amy ty foko hafa, nahita lehilahy raiky vahiny fery tandalateny ie. Nilombay noho nikarakaray lehilahy fery iny, fe tsy nilai onitsy noho tsy nilai karama. Nivola Jesosy fa tsika ke le toko hanao soa ty olo hafa manahaky nata lehilahy iny zay. Sary 30 Jesosy raiky ro mahery. Lehilahy amy sary eo rety mandory tia olo injozy. Aolo ireo ty nenkenjozy noho natanjozy-njanahary taloha ty nanenkenjozy Jesosy. Ty kristiana panenke le manary ty raha iaby baka amy ty devoly noho ty fanahy raty lafa iro tapa-kevitsy hanoriky Jesosy. Jesosy tompo le mahery mandily azy ty devoly, fanahy raty noho ty aoly. Tsika panenky io tsy toko hatahotsy ty devoly. Foto e, mitanteha amy-janahary avao tsika soa harova. Sary 31 Fanjoaha fanahy raty. Amy sary toy eto, mahita lehilahy raiky ipetsahan-jaha tsika. Ty taly amy ty seny le tsy nahafehy azy fa mahery mare raha nipetsaky tamy eo. Nivolany Jesosy raha reo hiboaky bakao, le niboaky rozy. Ty devoly, ty tsomba, le natao hanenky Jesosy, foto mahery mandilatsy anjozy ie. Niala raha nipetsaky tamy lehilahy iny rey, nandeha nivola tamy nama ereo ty raha nata Jesosy tamy ie. Jesosy ro mahery mandilatsy ty devoly noho ty tsomba, ka rozy aby ireo tsy maintsy manenky Jesosy. Laha ia ipetsahan-jaha raiky, na maro, le azonao atao ty mangataky amy panenky reo soa hitantehy amy-janahary ho ahy ao rozy, hanjoaky raha reo hiala amy tenara Jesosy le tsy himpolisasy. Laha tea ao noenke ao Jesosy, le hipetsaky amy ao ie. Ty hery Jesosy ro miarontsika amy ty asa raty ty devoly. Sary 32 Ty fanaraha Jesosy. Sary eto toy manoro ty panenky raiky impolo noho hijantsy hanaraky njanahary sasy. Tea devoly ty hanalinoatsika njanahary ka lampemetsevetse raha maro. Jala, salotse, sigara, toake no raha maro hafakea. Devoly le mivola fa havelontsika raha reny, fe vandy io, pa vandy devoly io.
I le manao ze fomba hahavoafitaky no handavoy antsika. Hoy Tesan-Janahary hoe, liery no valio ty devoly soa hialanao. Hain-Janahary aby ze raha ilantsika, noho ikea fa nampitama fa hanome raha soa ho ahy ze olo mangataky amy. Foto i ro babatsika andanisiany. Ka laha tsika ro matoky no manenky Jesosy ana ine, le ame ihery hamalia ty devoly. Sary fahatelopolo telo amby. Baba Lakohatea. Jesosy nitantara toy. Nisy mpamaraka raike niala tantsano itao handeha lavitse, le nanao hadalà maro. Nilanilany ifahatany tamy ty fanaova hadalà maro ty jalany ame baba iazy. Lafa nilany aby jala rey, nisy mosary tamy tany nisy azy io, le nijaly noho ni mosare aza i. Fare naneny tamy ty hadalà ni vita irey aby le nolo tamy baba iany. Nisoloho noho nangataky filongoa tamy iye. Baba imoa te aze, ka le nirambesy avao ana ine soa impolentsano anjaike. Tantara toy le manurantsika ke fa laha tsika ro manao hadalà, ni ota, le toko hisoloho no hivola ty hadalà aby ni vitatsika amy Janahary. Le miala amy ty hadalà. Janahary hanjamy ty fisolohoantsika no ty fangatahatsika hilongo amy ka le ho rambesy isoa manahaky ty asa verena io tsika. Foto lako mare ty hatia iansika. Sary fahatelopolo efatsamby. Arety. Malahelo ty fonjarahy no nahody amy sary eto. Foto marary mare ty longonjozy. Ino ty raha afaky atao ty olon-Janahary la ohatsy ka marary rozy? Toko hitanteha amy Janahary no hanankimpo amy rozy. Janahary le afaky mahajanga ty olo laha zay ty sitsapo na manomba azy hahita tia olilà Janahary le teantsika, le mboia avao ke ty mahay raha iaby miseho amy tiana Tsy mila matahotsy devoly tsika, foto Janahary ro miaro antsika. Fe mila manenky ahy Jesosy tsika soa hiaro antsika iye. Jesosy le miaraka amintsika avao, soa nomezay antsika ty hery amy ty andro sarotsy. Sary fahatelopolo limy amby. Tifaty. Tsika iaby io le samby mahay fa ho maty nzay kanjo any. Ino lay ty raha hisy lafa bakeo Lafa maty ty panenky raiky, le mandeha amy Jesosy any ty fanahy Ty Baiboly volan-Janahary le mivola amintsika fa hiaraka amy Jesosy tsika. Ka tsy toko halahelo mare ty longo noho ty olo te azy maty Tsy mila matahotsy ty faty tsika. Foto haintsika fa Janahary le teantsika no mandombantsika tamy ty haotà. Ty tsy panenky le tsy mitama fa misy fena miaraka amy Janahary afara ty faty. Ze tsy manenky le ho lilovy anafobe any. Aia ma ty homba ao lafa iha maty? Sary fahatelopolo eninamby. Ty vata Kristy. Ty raha amy vatatsika ty le samby manatiasa kiraikiraiky aby. Ty maso natao hanentea, ty sofy natao hijanjina, ty vava natao hihinana no hivolana, fe miaraky miasa iaby raha amy vatatsika reo. Laha marary ty raika amy ty vata tena, le vata iny aby ro mijaly. Janahary le mivola fa ty panenky ke le manahaky amy ty raha vatan'olo maro io fe raiky avao. Le Jesosy ty loha Janahary le fananonjy ty panenky aby mba hanao manahaky ty panambara noho ty panory ty mikasiky Janahary. Miantsa ty antsa panjengea ho azy, mamboly mba ho hany ty longo na miketsiky ty hanin-jozy. Ty olo kiraikiraiky le mila miasa ho ahy Jesosy tombo soa havy ty vata iaby hahery. Ty panenky aby le mila mifankateha no miaraky miasa fa laha tsy zay, le hijaly ty vata Jesosy. Sary fahatelopolo fito amby. Fivoria miaraky. Ty panenky aby le mila miaraky mivory maray hitanteha amy Janahary.
Toko hianatsy ty volan-janahary io tsika, miantsa fanjenge ho azy no mitantehikea. Toko hanome ho ahy ty asan-janahary tsika. Tompo le nandiny atsika mba hatiary ty nahafaty Jesosy ho antsika. Amy sary eto tsika, mahita panenky mifanome mofo noho miaraky mino. Ty mofo le natao hahaterova ty vata Jesosy Kristy nitorotoro tandakoroa teny iny. Divay ine le natao hahaterova ty lio Jesosy nalatsaky hanalio ty hakeo tsika iny. Mba havy antsika ho te azy amy ty fontsika vata le mila terovintsika avao fa ho antsika ty nahafaty azy. Sary fahatelopolo valo amby. Mbo ho avy Jesosy. Jesosy nampita mafa ho avy, fe ho tampoky. Ho avy hangalaky ze tena panenke, ty hasaverenan-janahary. Ho fohazy Jesosy aby ze olon-janahary fa nimaty rey. Ze olon-janahary mbo velokea, le andesy hiakatsy manandanitsy any. Ty panenky aby le hita Jesosy no hiaraky hipetsaky amin'ny andanitsy any. Fe ze tsy panenky kia, le hijano noho voa ty fandilova tsy misy fitapera Tsy haintsika ty lera tena himpolia Jesosy, fe toko ho pare sanja avao zisiky fara itsika. La ohatsy avenjoany, pare ahita azy va iha. Sary fahatelopolo sivy amby. Mamoa raha soa ty panoriky Jesosy. Ty panenky le toko hamoa ty vokatsy ty fanahy masy. Hoy safa Jesosy zay, zaho ro voaloboke nareo ty taho Ze mipitiky amiko ro mamoa lako. Ty fanahy masin-janahary le miasa anaty tsika ao soa hamoazantsika ty voa Hatea, fisinisinia, haveloma, fahatantesa, hamora fanahy, fanova soa, fanova tito, amy ty fiainantsika sananjo. Fe laha misy taho tsy mamoa, le ho tapahy bakeo uroa ho mate. Foto mba ho fanonjotatsika an-janahary ty panoriky Jesosy le toko hamokatsy vokatsy soa. Ty raha tea ho volany le zao, mila hita amy ty raha ataotsika sananjo ty voa fanahy masy io. Ohatsy ty fitiava zay, ty hasoa fanahy, ty fahatantesa. Sary fahaefapolo. Fanambara amy ty olo hafa. Jesosy le nandily ty panoriky aby mba handeha hanambara ty fanambara soa mikasiky azy amy ty olo hafa ze mbo tsy manoriky azy. Soa mba ho voasarombaky tsy hananafo be any olo rey. Amy sary eto tsika mahitaky panoriky Jesosy raiky manambara amy ty hafa ty mikasiky Jesosy. Ty fanahy masy ro manomba tsika hanaova vaolombelon-janahary. Ihake aza toko hanambara amy ty namaao noho ty olo hafa ty raha natoranao tamy boky toy ka. Zanahary milantsika vezo, tsika hiny tse ampiangono vezo. Zanahary te antsika vezo, ietsy manavakono vezo. Vatea kuatsika vezo, tawisunu ketsika vezo. Zanahary te antsika vezo, tsika hiny tse ampiangono vezo. Zanahary te antsika vezo, ietsy manavakono vezo. Vatea vezo, tawisunu ketsika vezo. Vezo, dautit vezo, sikaya vezo, kisuguluk vezo, malakilak vezo, manzanahat vezo, teansi vezo, darulak vezo, kisuguluk vezo, 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 vezo.